ele nei vai tau o le seta ia o le aso mua le nei o le ua whaatau nei le nei asa o le asa o le laupama ia ai le whaia tātou upwhamalosi me le fionga le tua pe whaatau foi i le nei la vai tu aso ia la tātou talo le lia mātou tua anga le mai oe anga le mai la upu folfola a o ia i mātou ngā pa i mātou whaatanga ia te oe whamtala loto ia i mātou winga lo loto la ua fionga whamautuina oe lo mātou tua moni lava lau fio ia anga le mai oe le nei vahenga le aso ale vi inga fui lava ia te oe o Yesu amene ma amene o le asale nei le sa wata ua le asala pama le ala ua lai o na tātou whilau i lunga o le nei tu lau ia po lunga fo i o le afo i o le nei ala ea ina i whai pēo na longolongo pui le isi a tātou ngā luenga po le ekalesia ia o no tulanga pēo iai al tātou tunu nei o leo tu whai o tātou sauni ngā lotu pēo na iai o sate tas ia pita iane la po i fwoi se mau o mai nei tu lau ia o le talo lava anga le iatu le tua ai o le tuaso le nei e whai ngoina e whapea o le malanga whatupu o Yesu Yerusalema ma o te whautalaina la nei la unga e whapea o aso le pama o le aso le mata o na lo whapea ta ua i tonu i le mta upul nei o le aso lea na malinga e whafonga o le li o Yesu ke viso i lan malanga whatupu lea i le tusi la luka alon mta upu e se fulmaliva a le whai upu e lusu fulmaliva se o tu le whasa fulmaliva e le ia le whaitau le e manino e fwoi ma tatai ai al tātou a fo le tātou launga ia po se avea i fo le neias e whapea whai upu lusu fulmaliva wala talata le paseka na lātou atu le maunga petania o olive le ngoa o na awai le e o na so e to lua o whapea atu mai lua te o atu le ai o lua lava o lo lumana i atu a o lua o atu iai lua te lota mai a sini o no tia ai le te tia i lava se tasi lua te talaina ma tai mai ai a fai fo efsi mai se tasi a te o lua se ale mea lua te talaila a sini lua te fai atu ia te ia e mana o iai le ri mai boe na au binatu na la au mai lea e pe ona fetalai mai ai ia te la ua na tala i la ua ta mai a sini o famai a te la ua ta ngata e ala tau le mea se ale mea lua te talai ta mai a sini na la fai atu lea e mana o iai le ri o la te tai mai a Yesu o la tau lafo la tau ofu i lunga ili ta mai a sini o la tau fati te ai lea o Yesu maliwane o ia o la tau folo la tau ofu i le ala o la talata o ia o ile ifoa i o le maunga olive o na fua i leo leo li ole lau so uma e tau tele o la tau vi atu le atua ma le leo tele a wa vavenga uma na ia whaia e i la tau o whapeane ia manuia le tupolo ma liu mai le swafo le li mai o le manuia i le langi o le vi inga fo i mea pito lunga whame eile ia te i o le au whasaio ma le moto tangata le awa oe hia e awa i atu i o so tali atu le o ia ia te la tau te whai atu ia te o tau a le whingana vai la tau nei e ala langa mai lava maa o la talata o ia sila fia ia le ai o na tangi ai le o ia o whapeane ana e loa o e lava i le nei lava aso o me manui ai a o le nei wa lilo lava ai o wai o mai a te oe o naso e tanu ai le mea mauti itie e si o ai a te oe e la tu waita i a te oe la tu ti o si una lava i a te oe e pui a te oe i tu uma la tu te ola palaina foi oe a toma lau whanau tu tonu i a te oe la tu te le tu ua foi se mai lungo le tasi mai tu tonu i a te oe a wa e le iloa e oe o na po wa sia mai ai oe whamanu e tele le tu alfita wina o na fionga pa ia a ole au ili ina le ole mena tupu le ne yaso po le aso le o whaingoina o le aso sa o le laupama e moni mau ele tusia Mateio o tusia Luka le tusia Ioane le ngata fo ile o tusia Mareko e whaatau umalava ile mele na tupu le tuaso lea e mantua le
O le nei lava vaenga wo o ia le a fo ia le ngaluenga fatala ia Yesu. O le vai aso muli lea o lana misione le laulangi. O lona vai aso muli lea alo anga i atu o ia ile vai aso so ai le lai fa sata roi nai lo ia. O le asala le aso nei e ta ue enisi fo o fia au. O le aso sa o le alofa muti vale o le li o Yesu Keriso. A o le aso sa e so ai le aso le sa le luma. O le aso le o le tu manu malo le li o Yesu Keriso. Ma na tua la o le vai aso muli le o lana savalinga la le anga i Yerusalema. Ye lofo ye la o pe o le wanga i atu le tangata o le atu o i le aipa ia le ai le Yerusalema. Wa ulu fale atu ne o ye to tono le ai le o whaingoina o Yerusalema o le no o pa ia. E whata tau fo i la le nei aso i tangata na ala langa ma pese ma vi i le atua o na watau no uai le lato whamoimoe o le lato tupu ua whaapea o na fio mai. E whaasino i le alofa muti vale o le tato o tua mana tua lua afi tau sanga tauna iei tangata i sa la elu le tulafono. Tu sa afe tau sanga na lato whaatalitali ei lava se matia. E se lau tau sanga o lo umtau wa whaiei lato po ai lava le whaola e whaoleina i lato mai le malosi o eleni e le ngata fo i lea o le whainga malo o Roma. O mani ngalo ia te oe o le tāua o le aso nei talafasol bito o le aso na amata i le malanga po le savalinga Yesu Keriso a ngai le sa tau rolo o whaatali mai. O ni vahenga i fia vaina ia ile mata upu nei sufuma lewa ina e mawhai o na mai e se ata e whaingofio na malamla mai e whaata oto ni vahenga se lima e whapea momua wa whaata unuina le perfetanga na whaata tau le aso nei. Lona lua o le whainga malanga lea a ngai atu Yerusalema e peo na iele wha moe lona tolu wa whaalau iloina le tupu o Yesu Keriso lapa. Mea lona wha wa whaalawalawangia i le lato whainga malanga i lungo le ala. Ma le mea lona lima e whaatasu mauina lawa le alofa ma le alofa muti vale o le atua silese. A vainga mua wa whaatau nuina nei le pewhatanga na whaia i le sa karuia iwa alo na whaipo iwa. Ai whaalongo fo iai e whapea le upu o le upu whapewhatanga lea. Mai aue te fefe e le tama fine siona. Whaauta e a fio mai lo tupu o lo ti e ti e le tama i asini. Ala le mo ni mawele tala al tusia Ioane. Ioane le se fulma le lua le whapea ele i laso le maritai aolea. Mai ua whaalongo le moto tangata. Ua mai le tau sama inga lea o le paseka. Mai ua maliu mai Yesu i Yerusalema. O na avele i la tō lau pama. Ma o mai whafta ia teia ma ala langa. O sana ia manuia lea fio mai i le swafaleli o le tupo Israel. Mana tua mai la oe. O le ua whaatau nuina nei la le perfetanga la lea. Ai lunga whatanuina perfetanga lea na whai e le whatonunga. O le whatonunga na whai e le leo Yesu Keriso na so. I le whai upuna tosu ma tolu tosu ma wha. Wha mai e leo lantala. O mai. Alua o atu. O anga i lunga luu le la tala tamai. E te lua tau atu ai. O lo iele asini ma tamai asini. O le asini la titi la lepo tamai asini la titi eses. Wha mai. Ta tala mai lo. Alu tatalanga il tamai asin ai afasili atu seis pe ai siago tatala il tamai asin ona lua faile iai e mana o iai leli mana ia il fatonunga le ai ama se me e falavlavi ai pe faintal fatonunga le fa o so o ie lua le na o atu eo fa me la tau le iai sao le tala le dio Yesu tau atu le iai amata lo tala ai sau lelo e le ana la na mea po la asini le whapia mai. Sena, ai se amu e lua tatalai e ta mai asi. Ai whapea tu lo le tali ai. Whamai le tala la wahanga lea. Whamai a wā wa mana o ieleli. Mana o ieleli. Ina o tala le asini ma wa maia. E le to manatu al tangata lea. O ia e ana le mea lea. Ai sea,
Wanga i loa, e ele mana ongo le li, e ta tau le whātonu uina i laso lea. Ona mai leo le asini, whamai, ona mai lea, ona lātou uwhi lea i ofu, ona lātou whāti e ti e lo le li o Yesu, ona a mata i lo le whaingamalanga. Whianga i whaingamalanga, whaingamalanga lea e a ngai e ngai i Yerusalema. Le la wanga i atu malanga, wala tau whāti e ti e ia te ia, wala tau whapea, ona a mata whaingamalanga e a ngai atu i Yerusalema. Le la wanga i atu le malanga. Ma ua whapea i lola le whamai lola tala ian, whamai e le ngata o leo mai so o le muli mai tua o le asini. O le fui e isi au so o mani se moto tangata, o le mu atu le asini. Awa ngai atu. A ye fu tangata o leo mai e tau sama anga leo le paseka o leo mai Yerusalema wala tau wawa i mamau mai le ai e ye le solo fani o tu le watu whamai ona tau whetuli mai lo leo i latou e le ngata wa mai a latou lau pama i o latou ni mai le lai ta wailau sani o leo sao lau pama a o le mon maua ma taio ma reko maluka e le o ta ua ya se lau pama paua ia le tala malimoli mau a mātaia ma reku maluka whamai a lātou. Whamai ua lātou sala o la o la au, ma ua fola i le ala, ma lātou alalanga i le li o Yesu. Le mafuanga na laina fola ia wala, o le awala, e whasi awala pefu. A le la wao ngara ia ofu nei ma la au nei, o tau ai ilum. Ai se fasavale tuai ai se o lātou alalanga i le tupu o ia lawa o le whaola o tangata i utai e le ngata laina la a le lawa lātou wa savavali atu lātou luma savale mai e tua ai kawhikuri mai la waenga i ngai lo mamau mai lenga mai i le paseka le fai i Salema ia ma lātou mai lau pama whamai o lau pama whamai o lau ia le pe e fai ei pale fo ia pe a manu maloia i se tangata fo ile le tālonga roma wa ie mo tālonga fo ia ia ngā waku leo le pale le fai fo ile le laura au le po lau pamale ia o la pale e lola ia le whamai le pale le o le pale pala e le umi e whawea e mamae toi uma tu fo lo naonga ai whamai ia wala tu o tau mai pal ia laura au le fai pale fo le pe a fai se tau sinionga po ta ronga fa ro o wa mai o fo le wa pe o le u fa le mai se manu maloa ia i o le o Yesu Kristo le ngata la na la to fa loa le la to fa fitai i le tu o le wala to lo atu e monia o le la to tu pule wa ngai mo Yesu Kristo a o me to tino ia i la to wala to fo la ile ala a fa pe na malanga mai le ni ona whailoa leo le tupu o Yesu Kiriso o ia lava o le tupu. Le ala whai po tosu vitu tosu malvalam tau. Mai wala talata lola o ia wa ifo ai le mango olive. Na fui leo na so o to tele ma wala tu via tuai ma le leo tele. A wa o va venga na ia whaia. O whapea ia manuia le tupu o le maliu mai le swafa le li. O le manuia le langi o le vi inga foi i mea pitolunga. E le ingalo ia i lātou. E iei le upu wha perfetanga i le lātou tupu. Le ua lātou lo nei, o le tupu lea ua i lo nei. O na le upu whatanu ina perfetanga mai ai fo i a sakari e iwa whai pui. A le upu uto e whai mai i lātou, e le ingalo ia te lātou. Le perfetanga ia i saia na whai le tupu o isala edu. E whai ngofia pe ai whanangolongo ala o whitauina edu. Le mori maula lea, ale perfecto i saia whapea. I le whai upo i ono se i ta watu whai upo i fitum ta upo i watu sia i saia. Whamai a wau whanau mo i tātou le tama. Fua ina mo i tātou le atali. I lona ua le malo. E ngofui o ia. O le siri ese. O le whai pule. O le atua malosi. O le tamau le whaamavau o le li o le file mu. O le whamaila le whai upo i fitum. Mai eleise me ngata mai ai o na te leo lona malo. Ma le file mu. O lona malo i le nofali i au tavita ma lona malo. E whaatu mawina ma wha mausali i le wha masinonga ma le ami o tonu. E a fua mai o na poe o i le wha mawau. E whaia lea mea ma le maa i le ngao le li o au. Le malo lea le ngasau Yesu a whaatau no. Peita iane o lo iai i le langona i le o whi mala mala mai. Ia tangata i utaia
I le lato tupu lea. O le tupu lea sa. Fa mai lava ia. E sili e salona malo. O le malo le file mu. E lona no fuali o ta vita malona malo. E fatu mawina. Ma e fa mausa di ina. O le malo le e le mawai. O le malo le e no futupu ai o i e fa mwa. Mana tua. O le ua saule malanga fa tupu o Yesu. Taro fai. O le ua ti e mai le asini. O le tangata o le tupu, I ia vai taina, a sau le tupu, e sau lunga le sofanua, e whailo mai elo ta mau ainga, e whailo mai elo na mamalu, e whailo mai elo na malosi. Ai sau Yesu le tupu, o le whaavau o i o le li o le file mu, e le ise me ngata mai elo na malo. E wha mai, o ti e mai o ia I le asi. Na sau se awala mawalana. Peo na whanau mai o ia le whalipovi, o whapena foi, lo na sau e whatūlo na malo, e sau se awala mawalalo, le iese wha mawalunga lo na loto. Ai pangalea, au whapea o na whiei o tangata, ma alalanga ma lato whapeane, amu ia leo ma liu mai le swafo le li, o le manuia mai le langi o le vi inga foi mea pito lunga, ai whaalavingia lo le lato sabalinga lea nga Ierusalema. Whamaitala a leo fariseo na iai. Yesu, whamolmole, se ia oha ia tuahu o sooi, o malo a tele, o pisa o. O lato alalanga, o fia, o oli, o pepese ma vivi. O lato whaeaea le lato tupu le mo lato whailoa, o ia lavo le tupu na valo ia. Whalong foi upo leli o Yesu Keriso. Whamaia ia o na tadi atu lea ia te lato, mai a le whengana vai I lato nei, e alalanga mai lava maa. O le aso lea, se manua e alalanga ai maa. Ai sa, e le tau fia le vi inga e awe le atua. Wa mana o le tangata, e tu I lalo le whaeea I le atua. Ai whamai upo le li o Yesu Keriso, tutu le vauia le vi inga e awe le atua. O le mea mua le o langa o le tangata na whaia e le atua, ia awe le vi inga I le atua soifua. A leo tau whaitanga taola, leo whariseo ma leo le te don, whamai awange I koe wheei, awange I koe pepese, awange I koe alalanga, wa malo a whamai kala leri, a vavaulo I la kou, ma la kou ngalu, ma la kou meo lo whaiange, o ngā alalanga mai lo leo, ma aisia, langa o lo o iai le alo le atua, o lo savali o ia, e whatau no le fina ngalo lo tama, wa o ia na whaia meo malava, mai e hifo atu ma langa atu ia te ia. Ne fa mai le fio ngā le atua, fa mai o lolo whaiva o mai il teime tau ta oi o ia lavo le atua. O Yesu Keriso lo na suafa, e le se suafa I sili atu ia te ia I lungo le langi mela loifo nei lau langi, o no suafa ua whaea I nai. O ia le lau o mai iu whalawlavingia. Ai pita iane, e whatu mawina la vale alofa muti vale o le atua. Whamai inga walaka ko ia, o ngai vava aia ko ilo le lingu o le atua lingu o Israel. Yerusalema le ufafsanga I maia. Whamai ua whapeane lo ilo na loto. O vava iatu le ai, o na tangi a ilo o ia. Whapeane. Ana e ilo o lava I le nei le vaso, o mea manui ai oi, a o le nei ua lilo I la wai. O upu ia, o upo le li o Yesu Keriso. Whamai ana e loa. Ana e loa e oi la vale nei la vaso. O me manui ai. Ai pangalea. Ua lilo I la vai. Lewa I manuia. Lewa anga I mai le tupo le manuia. Le tupo e ana mea umo le na whaia le langi ma le laulangi. Ai pangalea. La tu te le ilo atu. Le matau tia o leo lo ti e lungo le asini. E ulawe lo ieni ofu tau tupo. A le mamalu, ma le tamau ainga, ma le matautia, o le malosi, o lo ia te ia le te I le asini le a fio mai ai o ia. Whamaila e o ia, o na uwawa I atu I le malumalu, o upula I e whatetau le malumalu lea, I le tausanga ua tuana I le mesia fitsefu, I la le na whatafuna ina I lo le malumalu lea, ina wasof ia Roma ia Jerusalem. Ma u whaatafuna ina lon man malu le lai whamai lola I lantala mai oita lo whai a wai ho o mai ate e waso e tanu ai le mea mauti e si o ia te o ia la tu waita ia te oi mai la tau te si o ina lava ia te oe e
e pui a te oi I tu uma, lātou te oro palaina ma oe, a tau malau whanau tu tonu ia te oe, lātou te le tu uafo isa maa lungo le tasi maa, I to tonu ia te oto, a wā wale I loe oe, o na po wā si ai oe. O le tāua ia o po muria, o na iro whai loa mai ai, le alofa maleanga le te leo le tua. Whamai au iai o ia, whamai ua malingi o na loi mata, wana ngai lo atu, e whaingatā le mea aho o iai tangata. Le tau no unga ia o iai tangata, pe a whaapea le iai se atua. Na tangi o ia, e le whaapea no se se tūlanga. A wa o tialo na roto I le alofa, wala ngona mo isi, o mele na malingi ai o na loi mata I le tuasa. O I lolo na vava ai atu ia I la tau, wa ti ngā ai o tialo na loto ma o malingi ai o na loi mata, a wa wana I lo atu, o le tau no unga I le manuia, a wa whaasiri sili lo na alofa ia I la tau. Mele na malingi ai o na loi mata, ina wa I loa, ele ai se la viai. Ele ai se mawhai on toi la viai, I tangata o lo nenu, po le la langi ato. Le tio alan tatalo, ila mata upo lusu malua le tusi a mataio, ai whai upo e fasu ma le lua na whapeai, lo ta mai. Ie av esele ne ipu ia tau, ai awa lo whia lo loto, au lo filangaro. Ele I whai ngō fia ia teia, awa nei lo atu, o lona tau nu unga lava loti, pe te iane, na ie I loa lava, ele o lona loto e whaia, au le finangalo o lona tamao ele lana. Le la ai vava ai mai, o le alofa muti vale lo le atua, e le mawhai lava na momoto e se ina mai ele tangata mai lo na loto. Nau ta inga le na ie le tusia kenese ina ia whia le tangata I lo na whaatusa, mai ia mawhai na whisota iatu ia tia, o lana malanga whaatupu lea, ina ia mawhai o le whaatau nui na ai, ia le perfetanga le whenga inga tuai, e le ngata o le asine ti itea mai ele tupu, ai le ngata foi lea, o le afa peo na o mai ai, ia le whaamonianga ia Israel o na perfetanga isai. Le la ai lo lea e se taua mo le leitaimi mo jato. Ai vava ai mai ai upu wha perfetanga, wha mai te tala mai le asine mana oi leli. Mo jato le ne vai tau, o la e se meo e mana oi. La e se meo e tau fio fia. La e se meo le o mawhai ona e wha mamuluina, fa mai ale tala reli a mai o te whaongaina o te toi whamanui atu ia te ai ele I lo se tala I e ana nei mea po nei asini pe te iane o se me ave le ri e whatupula ia mea ele atua ia te ai a ifo se meo nono ti ai o le nei taimi o le o toi whaingo fie I tātou le nei tuasu ai vava ai o le wanga I mai lava le whamai wa tili o whatupula ia Pita e ane, o le hambe le mana o ileli, te tala lo loto me le fefe, te tala lo loto me le mautonu, te tala lo loto me le whapopoleina aia, se tu watu ai le li mena. O mea no ti ai oi, te tala e tu watu le ao le li. Se ianga le yatu le atua ia te oi, se fai lolo na fai vavenga, se a wai mana o le li, o le mea mana o le li, o le mea manui ai lo tangata. O le mea le leimo oe, o le mea e wha tamau ainga I nai oe, o le mea whamanui I nai oe, o le mea le mana o iei le li, ai le mawhai o nei whamanui ia te oe, se e whamamulu me ia, tala ia me nei aisea, o le teime e tala ilo loto ia te ia, ma whamatu oe mea o lo whapea, o na tau fia oe po ni mea o lo tau mia ilo tangata, o ie wha o ngā hina ai e le atua, e le ngata mo lona vi inga ai whaongai nai lo tangata ia te ia awane ngalo ia te oe I tātou loto maua lalo I nei te one o tātou mapo lotu pe tātou te mapo e kalesia ai tātou whapeane ma le loto maua lalo e ulava o tātou o whanau o le tupo ma le li o tātou lava o au ona mga luenga tātou atua sisiri ete awa o ia
na awala mai ai le whaalutanga mo i tātou, na ia tuua le whaataita inga mo i tātou, ia mawalalo tātou loto tātou te whai se mea. Wa le mawalalo tātou loto o lona whina ngalo le mo i tātou te ilo ai, o ia lava o le tupu ma le li o li, o ia lava o le tātou whaola, e le se tasi e tusa mai ia i mea la whaalavilavingi ai lau savalinga, la whapapole i nai oe, la whapea fōina e le mautonu ai, pe o wharseo nei whapea, ai wa lea mana ia ina i la tau. E leo se tūlanga o lea mana ia po lea mana ia ina, ai e loa ia e whaia le me whina ngalo ai le atua, i mea la whaalavilawe ia te oe. Ai e loa, o lo iai le li i whatasi le nesa waringa, wa oi o le tupu, so o ia na te iloa mea uma, o ia na te mawhaia o na whaia mea uma, na te avatu mea uma ia te oe, e mo o mia le taso fō launga o lo tato iai le netein, a whaalavilawe ngia mai oe o lo tala al fō mai, awa te popole, o lo iai lo atua, o lo soifua lo tupu, e ho mai le ne tuaso, o lo soifua lava o ia. O ini meo whaalavilawe ngia tutono lo wahinga, a whapea leo whealwhani lo wahinga, whaamamulu le li o Yesu Keriso. A vatu ia te ia se mana onga ia te eisa, o lo mana o le li ia whaafisuia i mea ia. Se a vatu me te popole ai se tali mai ia te oe, mahanga le yatu ia te oe, eisa, e iaia me whaalavilawe ngia, e le tātou fōlango ma le tātou savalinga, e pe ona whapapolehina nei tātou i New Zealand nei ma le laulangi ato le whamai o le COVID-19 o te whapea atu ia te oe e while mūlo tangata e while mūlo loto po le hale matautia mai o so whainga lo whapena i ele o so whainga whamai e le se mai po se whamai e mawhai o na tuwatu i lumo le tātou atua soifua e loa e whatu mawina le alofo le atua ia te oe po ame o lo whenga ia i mātātou, po le ale au matau le lafo le whaso, soro ia nei, e le mawhai o na tu lafo i nei tātou le tātou tua. O ia lava le whetalai, whamai e tuina mai e te au mea tō te popole ai, o walo o manatu atu ia te oto. O le tangata e le lei, o le tangata e whamaoni, o le tangata e lofa, o ia lea, o le atua, o tātou tāpua ina i ema tātou te tonu, o le atua e le liliu, o ananafi o le so, e whaavaulo na whamaoni. Ai vai ai, e mawhaino whapeatu i ate oe le nea sa. E sa ea, na malingi ai, ia fofonga o maloi mata o ledi, o le mafuanga, na malingi o no o tātou le roa atu. Ana fofuanga moye. Whamai ala na tala. Whamai ana e loa. O oe lava i le nei la vaso. O me manui ai. E alanga e le manguia. O ngai kene i loa le tupu lea ma le li o li lea. A tonu alu lau tau ngā tupe wa mata o na watu a. O tau le lava le whaasoa le nei tein. Au te whapeatu i ate oe. A e loa i le aso nei lea. Tua lea ma le tupu lea. E le eise me te toi mativai. E le eise me te toi popole ai, eisea. O lana malanga muli a malana a savalinga muli lea, a matanga lea o le whaolaina, o ma le whaolaina, o mai tato uma, i manui o le atua. Ai whamai na watangi o ia whamai ana e loa. Ana e loa. Ana e loa. O oe lava le nei lava aso. O mea manui ai. O le aso le nei. Ia e loa ai, o mea o tāpena ina le malanga nei whaatupo le Yesu Keriso, o mea manui ai le whanau o tangata. E manui ai oe, o lau whanau, o lau ngaluenga, o lau walawina, e manui ai oe o na lea, o na ua whai e le li o Yesu Keriso. E le ito e tāo fiofi, e le popole lava, na ia i loa lon taununga, ai wawa ia i mata upuna es fuman valu, nga ia i loa lon taununga, alo ngā lofa muti vale ia i tātou, ngā lai o ngā le kaofia, le mea ngā whina ngalo ai lona tama, ai se whātau nuu ina le whaolatanga, ina ia manuia oe manuia i tātou. Nā tala le na whai o na ausa o nta abu sumal valu tusi lava le aluka, whamai o whaiatu ia te i lātou, tos fuluma le to olua, whauta, o la hoa ai tātou Yerusalema, lela e hanga i atu Yerusalema nta abu sufuma le iwa. Whamai, e tau no ai o mea uma o tu sie la au perfeta, i le atali i o tangata. O waitu na atu o ia inu ese, e whatau e moina, e whaleanga ina, e whianu fo ia i la tau ia te ia, la tau te sasa fo i mawhasioti ia te ia,
a le aso tolu e to e tu mai ai o ia fa mai ele ila ngona lava ila tau ia mea o lilo fo le na upu ia te ila tau ele ilo lava ila tau o mena feta lai mai ele na watu le li o keriso se e tatala o la tau loto se e wha mawhanwhana ina i la tau pe ha o mai teime o na popo ngā se e wha atu mawina folfolanga man perfetanga na wha tatau ia tia pe ta iane i la tau te le ilo ina lava e o mai fo mata au po is full maleiva fa mai ia ana e loa o he lava le ne yaso o me manuia ai a le ne wa lilo le wa ai awa ne avea ia wha mai ma me ne o lo tutupu mai le nei mai tau e lilo ai le tātou wawa ahi le li i o le ola le li i ona me umo le iai le tali mo tātou ainga tali mo tātou tangata tali mo tātou whanau a mai awa ne i lilo ia te ohe aisea o le aso manuia o le whainga malanga muli lea o le whainga malanga mo te tala ai manuia a wa iu lama na te tala o ia o lona lama lea te tala au lava ne fai alo loto lo te mai au lo lava fine alo mele na malinga e una lo imata aisea mo nei loa ele aise lavi ai o te toe mo tangata wale aise tali mo tangata wana iloa fai mai e feano ia te ia fata wemuina e whalanga ina o ia ai fai mai a lato te sasa mafasioti ia te ia au lo iaile sa o lo a ngai mai o le aso sa o le manu malo le aso sao le toi tu manu malo le li o keriso na whapele o na upu mulmuli wala o na ili loina wa ue ili lo o oe o na po wa sia mai ai oe a wale ngalo ia te oe po whelava le vahenga o lo e whalongolongo mai le nei tūlau po se vahenga fole nei avea a wale ngalo ia te oe o le tuaso ne wa sia ilo tangata mo whailo atu ia te oe o le vai aso tā ua le nei tala fa solo pito o le ekalesia ma le olanga kelisiano ma le fa tutua fa kelisiano o le vai aso muli le nei a o anga ia tuai le li i le fa sa turuina mo na poponga se o lava na maliu o ia i lunga lava o le sa turo le asa o onga mo i tātou a wane ave se ala wa ai ma le li o keriso a wane fa lavengia i tātou i meo le olanga ma meo lo whenga iai ai e tau lai pe le tātou wawa ai a keriso ia e loa i o whatu mawina lo loto pe o whatu mawina lo na lofa ma lo na lofa muti vale ia te oe le na laina malingi o na lo imata ma whapeani ana iai a seisi a wala ana iai seisi e whaia le whaoltanga pe ta iane e le aise tasi ana upu muli ana i loa o e lava i le nei lava aso o me manui ai e tioa upu o le tina sa whapea o na iai lunga o le vaieli whamai na ua whapea o na saule fina Samaria whetale atu le Yesu i a teia au mai e a tea o se o wina e tali mai le fine i a teia e whapea pe whapea feo na i whai mai se me te inu ai a tea o fine Samaria a oe le witaia a wai le fia avea ia mea i utaia ma Samaria ai tali mai le li o Yesu ana i lole me fo i fua le tua ma le ua whai atu i a te oe au mai e a tea o tenu po wa e ole mai a tea o na fo i atu le i a te oe o le vai ole vai oe ai e musu e ave le mea ai mana o se melele o te whapea atua i a te oe e le tau fia mea e le ana le asi na te le tau fia aisea wangai lo wa mana o iai le tina lea whamai upo le li o Yesu Keriso ana e loa au le whai atu i a te oe se mangue ke le koe kau whai mai ai ke ole mai a kia a wan lava ne ngalo i a te i tātou ia le li i ana mea uma a wa u tātou le maua una o le iloa wa sia i tātou e le li le vai tau o le tātou suifuanga whakerisiano o le sāpati o le afoi o le laupama o te whapea atu i a te oe a wane ngalo i a te oe o le wa fea lo fale i le nei tuaso e le alofa ma le anga le lei o le atua i a te oe ina wa fo i atu le sauninga se tasi o ainga i le aso sa laupama malato laupama u atu le fale a le aso le i lotua ia le atali ia o le tamao le ainga
O atu leo rato lau pama ngale lotu le li leo Johnny la solea. O na sa fa peon fa mai ma. O atu marato lau pama o na fisili leo Johnny. O fio na mai na lau pama. E fa mai tala ana yo na teima o na matua. Se o lau pama sa fa ye le mato fa filo ingo Yesu. O le aso leo le aso lau pama o le aso na mato fa filo ye mato fa fitai o ye lava o tupu sa fa ye le mato fa filo inga ma Yesu. Na tangi leo Johnny fa mai oka tua ile anga fo Yesu. O le tasia le aso mo ule lotu ai saulo. O ule lotu le nei aso ale o sau Yesu. Fa beatu ia te oe. Awane misi Yesu ia te oe o na se tala se tangata. Awane misi oe ile vaia le li o Yesu ke wiso o na meu fitu leni atu lo soifua malungola. Ile misi oe le vaia le li o Yesu. Olona lofa mlona lofa muti vale ia te oe. O le ena ia whapea i foi. A wau whapea lava o na lofa mai o le atua le lalolangi. Na e le whano se tasi e whatu tua ia te ia. Ai ia maua le ola e whava. Whapea atu ia te oe. E alanga e misi manguia. O ngā wa misi Yesu ia te oe. E alanga e misi whamalolonga, e misi manuia o leo langa nei ma leo langa atali ma leo le whavau o tāpena ina mo i tātou. O na wa misi la whirwhilinga ia Yesu ke wiso. Whamai lava le, ia ane mō mua whai upo sumalua, mai au la tau na whātua ia te ia matalia o ia, na ia watuai le manuia, e ta uai la tau o whanau le tua. O le mea iele tupu, e iei malona au ainga, e iei malona lu. E tau whana wina i tātou, o tātou o walo le tupu, o tupu o maneri o ri, o tātou wa vei tātou malanga whana. Ai misia oe, ma lea vea oe se tasilo na ainga, pe a whai, e te le talia o ia, e a vea mawale i mau whara. La mea le whai e sau fifilinga, ile nei vaenga o le tausanga. A whapena sa vali le li o Yesu ke wiso manai lo ato na pupo ngā ma whatianga ma mea o iai. Na i tu ato nei mea uma, na i lo ato ai oe mau, o lo na lofa le moa. Pa wale mea e lo ai oe, ma le misi ai oe le li o Yesu ke wiso, pe a te lia o ia e vea mua li i mau whaora. Le karesia, so se tasi o mahua maile nei tu lau po le neifa sa launa, o te whapea atu ia te oe. O na o Yesu lava le tali. Le tali o meo lo fea ngai mai tātou le nei mai tau. E le o fo mai ma le poto tama o ainga o tangata. A le tali e mai e le atua. E file e mua i o tātou loto. Ma tātou whapea atu. Ana le ai lava le li o le soifua ma le ola. Tātou te le maua le manuia o folfoleina. O nei maaso atali. O whaia masaunia mo i tātou. A whapea e te fia moa manuia le pe ona fitala iai ele rii man fa pe ana ilo o ele ne le vaso manuia ele toi lilo ia toi pe ai vele li o Yesu ke viso mo li mo fa ai ma fa ona vea ia oe ma se tasio la ingo le tu le ne tuas pe fa te tai le upo ne te talo le a fa ia mo ai na ne fa te tai mai ala talo mo ini o fonga mai fa pe le li ele tua o hao o tangata anga sala. Whaftai wai wha mangaluina o anga sala. E ala le toto o Yesu ke wisa. O te talia ina nei oe, e avea mo ali ima o whaora. O whātua ia te oe, a mata atu nei se i o le whaavavau. Whaavavau lava. Amen e ma amen. Ai whaia le te talo. Tau ma whaia whaitau le fionga le tua. Tau fai foi. E te fai tau le fionga le tua mai te talo. E masa ili nisi e mawhai na lato whasoa whatasi ma oe. I lau sawaringa fau whatasi ma ia. Peon savali o ia ngai i lona sātauru. O whapenalo sawaringa e a mata nei aso. Au o maa ngalo mea uma. O na uia tau a veina mo oe. Mea uma na tu e o ia i o tātangata i na maa. Lai e whawavau. Au wia watu leo le whawavau mo oe. Na swafa Yesu fa manu e tele le tu ia te oe. Ono Yesu. Amen e amen.